back siyaqhubeka nelihubo lelimise 2 sicala kufunda kuverse 1 102 sicala kufunda khona kuverse 1 Awu simakathe vani umthandazo wami ukhala kwami akufinyelele kuwe yes ungabufihli buso bakho kimi ngesikhathi sekuhlupheka kwami beka indlebe yakho kimi usheshe ungiphendule njalo nje nangikhala kuwe emalanga ami edlula njengendvuthu emathambo ami ashise njengemlilo inhlitiyo yami iyashukile yabuna njengetshani angisadli nekudla akusangeni ngobe inhlitiyo yami imnyama sengonze ngingumbamboti yabalwa ngenxa yokububula kwami kakhulu sengafanana nelingwe lasehlane ngifanane nesikhova setinzala ngiyaqwasha buthongo abehli ngifanana nenyoni ledliwa sidunge lehleti etikwendlu tetsatame tingethuka onke emalanga laba ngihluphako baqalekisa bethukane ngelibito lami ngiyakhala umlotha sekudla kwami dinyembeti tithonsela esinathweni sami ngenxa yelulaka nekuthukuthela kwakho ngobe ungisundutile wangilahla emalanga ami anjengesithunti senzambama ngiyabona njengetshani kodwa wena simakathe uyawuba khona kuze kube phakathe uyawukhunjulwa titukulwane ngetitukulwane uyawusukuma uhawukele iSiyoni ngobe sengiso sikhathi sekuyiphatha ngemusa yebo sikhathi lesimiselwe lokho sesifikile Tinceku takho titsanza ngisho nematshe ayo tiyawukele luthfulelwayo tive tiyawulesaba libito lasimakathe nemakhosi onke emhlaba esabe bukhosi bakhe ngobe simakathe utawube asayakheka busha iSiyoni asabonakale enkatimlweni yakhe anake imikhuleko yalabangenabani angayibukeli phansi imithandazo yabo lokho akubhalwe phansi kugcinelwe situkulwane lesidako kuze naleso sive lesiyawuvela naso sithumise simakathe ngobe simakathe wabuka phansi asendzaweni yakhe lephakeme lengcwele wabuka emhlabeni asezulwini kwesate ubona kububula kwetiboshwa ate ukhulula labo labagejele inzambo kuze bantu bavakalise libito lasimakathe eSiyoni neluthumo lwakhe eJerusalema ngesikhathi sekuhlangene tive ndzawonye kanye nemibuso kutawukhonta simakathe waqedza emandla ami ngisemkhatsini wafinyeta emalanga ekuphila kwami ngathi hawu Nkulunkulu wami ungaphangisi ungithathe ngisakhula iminyaka yakho yetitukulwane netitukulwane emandulo wabeka tisekelo temhlaba emazulu angumsebenti wetandla takho kuya kwendlula konke wena uhlale unjalo nje konke kuyawuguga njengengubo
yebo njengengubo uyawuguqula usakadeke, kepha wena seloku unjalo nje, iminyaka yakho ayinasiphetho. Bantwana betinceku takho bayawuhlala baphephile, intalo yabo ihlale imiswe embi kwakho. Akudunyiswe uyise nendvodzana naMoya Ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sekuqala. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni Ledala, sibhaliwe encwadini Exodus chapter 7. We are reading from verse 8 to 24. Simakadze wakhuluma kubo Mose na Aaron wathi, Faro nakathi asenente umangaliso lotanifakazela, ubothi ku-Aaron, thatha induku yakho uyijike phansi embi kwaFaro, itawuguquka ibe inyoka. Excuse me. Ngakho-ke boMose na Aaron baya kuFaro, bafike benta njengoba uNkulunkulu abebayalile. Aaron wajika induku yakhe phansi embi kwaFaro netiphatsimandla takhe, induku yaguquka yaba inyoka. Faro wabita tihlakaniphi kanye nalabalumbako bakakhe, nabo labalumbi baseGibhithe bakwenta lokho ngemilingo yabo. Nabo batijika phansi tinduku tabo taguquka taba tinyoka, tinduku tabo taguquka taba tinyoka. Kodwa induku ya Aaron yathi minta tonke letinye tinduku. Inhlitiyo ya Faro yajinge yaba lukhuni, akazange abalalele njengobe simakadze abeshito. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, inhlitiyo ya Faro seyilukhuni, uyala kukhulula labantu ukuthi bahambe. Hamba uye kuFaro ekuseni ngesikhathi aya emfuleni iNayili, ubommela elisenzeni lwayo, uboyiphatha lenduku leyaguquka yaba inyoka. Ubokhuluma kuye uthi, simakadze uNkulunkulu wema-Ehebheru, ungithume kuwe, wathi ngibofike ngithi, khulula sive sami sihambe khona sitewungikhonta ehlane. Kodwa kuze kube manje usengakawenti lokho lengikutshele kona. Uthi-ke simakadze, lokhu lengitawukwenta ngiko lokutawukwenta wathi ukuthi ngingusimakadze. Ngitawushaya lamanti emfula iNayili ngalenduku lesesandleni sami, bese-ke onke lamanti ayaguquka aba ingadi. Tonke tinhlanti titawukufa, bese lomfula unuka luvunze, kangangobe emaGibhithe ate kwehluleka ngisho nekunatsa emanti awo. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, khuluma ku-Aaron uthi, thatha induku yakho uyengamise yona yonke imifula nemisele yayo netitiba tayo netitiba tekwakhiwa la eGibhithe. Lamanti atawuguquka abe ingadi lonke live laseGibhithe, ngisho nasetitsheni letentiwe ngetigodo naletentiwe ngematshe. BoMose na Aaron benta njengobe bebayalwe ngusimakadze. Aaron waphakamisa induku yakhe embi kwaFaro netiphatsimandla takhe, washaya emanti emfula iNayili. Onke emanti lakuyo aguquka aba ingadi. Tinhlanti temfula tafa, iNayili yanuka luvunze,
kangange ukuthi emaGibhithe ehluleka wanatha emanti ayo. Live lonke laseGibhithe laqwala ingadi. Labalumbi baseGibhithe nabo bakwenta lokho ngemilingo yabo. Ngawo-ke inhliziyo kaFaro yaqhubeka yaba lukhuni kakhulu. Akazange akulalele lokho babetshelwa kona. Waye njengoba esimakathe abeshito. Faro wancanzeka wabuyela esigodlweni sakhe. Akazange akunake ngisho nakancane lokho. Onke emaGibhithe agubha emanti erisentweni lemvula iNayili, ngobe emanti ayo abengasanatheki. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yemvangeli Johane sahluko 10. Sitawufunda from verse 1 kuya ku verse 18. Ngiqinisile ngithi kini, longangeni ngelisango esibayeni setimvu, kodwa asuke afohle akhwele kulenye indzawo, ulisela nemphanga. Kepha longena ngelisango ungumelusi wetimvu. Umgadi welisango uyamvulela lowo, netimvu tiyaliva livi lakhe. Takhe timvu utibita ngemabito ato, atiholele ngaphandle. Nasaphume nato tonke utihola embili, tona timlandzele ngemuva, ngobe tiyalati livi lakhe. Ngeke timlandzele lomunye umuntu, kodwa tiyambalekela, ngoba atiwati emave ebafokati. Jesu wabatshela lo mfanekiso, kodwa bona abazange beve kahle ukuthi uyini lokho labe kukhuluma kubo. Ngakho Jesu waphindze wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, labefika kuqala kunani. Ngiqinisile ngithi kini, mine ngilisango letimvu. Bonke labefika kuqala kunami bangemasela nebaphanga, kodwa netimvu atizange setibalalele. Mine ngilisango, umuntu nakangena ngami uyawusindiswa, uyawungena aphume akhanze lidlelo. Lisela litela kweba nekubulala nekubhubhisa. Mine ngitele kwekuthi bantu babe nekuphila, babe nako kuphuphume. Mine ngingumelusi lolungile. Umelusi lolungile udzela kuphila kwakhe ngenxa yetimvu. Umuntu loqashiwe longesiye umelusi wetimvu, naletimvu kungesito takhe. Nakabona impisi ida, ushiya letimvu abaleke. Impisi itisukele itihlakata, ngobe phela lo muntu uqashiwe, ngako akanti nakekeli letimvu. Mine ngumelusi lolungile, ngiyadata itimvu tami, nato futhi tiyangati. Njengobe nababe uyangati, nami ngiyamati. Ngitsela kuphila kwami ngenxa yetimvu. Nginaletinye timvu letingesito nokho takulesibaya. Nato futhi kufanele ngitiletse titawuliva livi lami. Titawuba mhlambi munye tonke nemelusi munye. Ngaloko-ke babe uyangithandza, ngobe ngitsela kuphila kwami, khona ngitawubuya ngikutsatse futhi. Kude longangemuka kuphila kwami, ngikubeka phansi mine ngekwami,
nginawo emandla ekukubeka phansi newe kuphindze ngikuthathe futhi logo lenguthunywe ngubaba ukuthi ngikwende. Siphela lapha sifundo sesibili. Sitaw thandaza ke bangcwele sibese singena ekubukeni lesi sifundo lesifundile sithandaza. Babelolungile uNkulunkulu itolo namhlanje phakade unguyise wabo bonke lobuhle. Sisondela kuwe Nkosi sivule emehlo phinde futhi uNkulunkulu wethu lona amandla usiphefumulele kuze uthi Nkosi konke kulunge kuye ngekwentando yakho ngaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga ke bazalwane kulomzuzu lesesingene kiwo kuthola tifundo tanamuhla. Kumbe angithi ngemabomu verse 9 ngoba ngilangathi kunale nyama yami khona. Namhlanje nake bazalwane ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiphinde ngibe nesikhashana. Sikhathi siyinyama, sikhathi siyabaleka. La sifunde khona namuhla sifunza indzaba lebhlungwana yekuthunywa uNkulunkulu akuthumela khona ingathi kulukhuni ukuthi wemukeleke khona. Kodwa uNkulunkulu angayeki uqhubeka nekukuthuma. Sibona ke Moses na Aaron baphambi kwa Pharaoh again. Moses na Aaron bavela phambi kwa Pharaoh bayatibonakalisa. Uthi uNkulunkulu thatha le nduku yakho utayijika phambi kwa Pharaoh. Uma uNkulunkulu aniketa kwekuqala Moses nathini le sign okanye lesibonakaliso lapha ku chapter 4 verse 1 to 9 kuye Exodus. Lokho ingathi kwakukwethenini kutobonisa nje labantwana bakaIsrael ukuthi vele lo Moses uthunywe uNkulunkulu and kunetindvo uNkulunkulu latawudenta latibonakalisa ukuthi Moses is not just an ordinary man kodwa ngumuntu lothunywe uNkulunkulu. Kulesikhathi lesike uNkulunkulu sohambisa Moses kanye na Aaron. Le nduku lesitawujikwa phambi kwa Pharaoh akusiyo le ya Moses kodwa seyinduku ya Aaron. Ngoba wonke umuntu lohlangene naNkulunkulu wakhuluma naNkulunkulu, uNkulunkulu usebenzisa lokho laphethe lo muntu. Tindoda uNkulunkulu akusitho imagic kwekuthi kutosebenta lokho kodwa the moment uhlangana naNkulunkulu uNkulunkulu uyakusebenzisa lokho lokusuke kuphethwe nguwe lokusesandleni sakho. Lapha ke bayahamba Moses kanye na Aaron baya kuFaro. Nakavela Moses kanye na Aaron kweqala embi kweFaro kubonakala ngathi yonke into iyabe seyiyaphambana lapha na chapter 5 verse 15 to 19 ngoba Pharaoh obesobakhela lulaka lolumadima laba ukuthi abahambe bayofuna tshani baphinde babhuqe baphinde batakele titini kwabonakalisa ukuthi sengathi kunokuthi tindo tibe ngcono tiya ngokuba worse. Ngikutholileke ukuthi leni kwangathi kuba worse bengishito nasemthandazweni ukuthi sitha uma ngabe ungakatshengisi ukuthi soyakhululeka lapha kuso ubonakala ungathi ngumngane naso kodwa sitha sabona ukuthi sesiyakuluza la khona ubona khona ukuthi lo muntu besingasibangani naye besivele sititha nje kwakadeni. Lapha ke siyabona ukuthi kwakupita ukuthi kube nesibinzi thide Moses latoba naso uma ngabe atohamba ayovela embi kwaFaro. Ngalamanye amagama kwakupita ukuthi abe nekumlalela uNkulunkulu esigabeni lesithide uma ngabe kupita ukuthi hamba ovela phambi kwaFaro. Excuse me, sitawukhumbula kulokweqile ngeke ngathinta noma bengekho lapha ku social media kwekuthi Pharaoh bekathathwa njengemuntu kwekuthi unguNkulunkulu ngoba
bekakhontwa naye ngadlehlana thide. Lapha ke sesibona Aaron utojika phansi induku yakhe lekayiphethe phambi kwaFaro. Lana siyabona ukuthi akusiyo kanye le nduku leya le ndathi mangaliso lapha yana ehlane laseSinai la khona uNkulunkulu bekathi Moses yijike phansi induku ayijika wathi nathi uyayibalekela wathi uNkulunkulu uyibambe ngemsila wayibamba yaphenduka yaba induku wathi faka isandla sakho ekwapheni wasifaka wathi uyasikhipha wasikhanda sineblephe wathi uNkulunkulu wasibuyisela kwaphela. Lapha ke akusiyo leyo nduku leyo kahle lena lesikhuluma ngayo namhlanje, kodwa nilena ya Aaron le nduku lena. Ke sitawubona ukuthi kwentekani uma ngabe seyijikwe phansi le nduku. Le nduku ke siyabona ukuthi nayo le yaphenduka yaba inyoka uma ngabe ijikwa phansi, yaphenduka yaba ngilesinye simo, ayizange ibe ngilokuya kumbe lebe yatikwa ngabo, kodwa yaphenduka yaba inyoka. Kodwa ke lana uma ngabe sifunda kuthiwa le nyoka leyaphenduka yaba ngiyo yafananiswa nengwenya lebe kade kuyisymbol thide noma kuthi kuyinto lebe ichaza lokuthide eGibhithe, bekuyinto beyijwayelekile, akusiyo into beyikhashane netingondo yabo lena. uNkulunkulu mathi osebenta akethi nento le so strange. Ngike ngasho ngathi Jesu uma ngabe asehlane alingwa sitha wasebenzisa the very same biblical scriptures ukuthi beka quote from Deuteronomy ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo onke amavi lavela emlonyeni waNkulunkulu. So yena lana uNkulunkulu akazange waletha into lebekade oyisaba Faro, waletha kona lokhu la kwejwayele nje ukuthi uyakusebenzisa nako ukujwayele Faro, kodwa na lokho kwaNkulunkulu kuyamguqukela umuntu. Lana yena ayijika phansi le nduku kuthiwa yaphenduka yaba le gama kuthiwa Tanin. Tanin is which is TANNIN. Tanin lokusho ukuthi kwaba inyoka noma kwaba idragon noma kwaba ingwenya. So usongacabanga nje ukuthi ingabe kwaba yini kahle. Lapha siyabona ukuthi kune connection thide kuba seGibhithe nale Tanin. Siyafunda ke futhi lapha yana kumaHubo 74 verse 13 ngeke ngifunde na ku Ezekiel chapter 29 verse 3 ukhona lokushuoko lapho ngale serpent. Pharaoh's magicians imitated the miracle of Aaron's rod. Uyabona into lengithandza kola ukuthi sebalandzela ngemuva bayalingisa lokhu uNkulunkulu lasekwentile sikubona lapha kuyalingiswa akwentiwa kona mbamba noma kona kanye, ngoba into kaNkulunkulu angeke utente ngeyakho indlela. Lo tokwenta konke kulingisa. Bantu labangakholwa bayalingisa ngaso sonke isikhathi, bantu labede uNkulunkulu noma labetama kuyiphila lempilo kodwa bangekho kuyo basuke balingisa ndledlana thide. So thineke uma ngabe sikholwa uNkulunkulu asilingisi kodwa senda lokho uNkulunkulu lafuna ukuthi sikwende, noma le uNkulunkulu anenhloso yokuthi asikwende sibantwana bakhe. So ke sitha sona siyalingisa, thine sibantwana bakaNkulunkulu siyenda. Nayo into lemnanzi ngekholwa kwekuthi bantwana bakaNkulunkulu abalingisi bayenda kodwa sitha sona siyalingisa. Lo munye uze athi the devil is a copycat. The devil is a copycat. Lapha ke siyambona Sathane uyalingisa, uyabalanda ukuthi nabo abete batawulingisa noma batawujika lokhu kwabo phansi. Now, so the Egyptians, the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantment. Benta lokufanana nako naloku ngebuthakathi kwabo
awungitshele nje ukuthi ungathi uphethwe inhloko uye kumuntu ufuna likhambi wena lokuthi ulapheke asuke naye entelenye inhloko esikhundleni sokuthi elaphe lenhloko entelenye inhloko leta kuphatha. So lapha baseGibhithe balingisa futhi bona bakwenta ngebuthakathi lokwabo. Benta ke lento lena bakwenta kuloko kwaNkulunkulu lokungenaphutha. Kuloko kwaNkulunkulu loku unmistaken. The miracles of God are unmistaken. So bona kwaba ne mistake labayenda ukuthi one bayalingisa. Number 2 Faro uqhubeka naletangoma takhe nalabantu bonke labenta lomhlolo lona labawentako uqhubeka nekukholwa leto tinto uyakungabada lokhu kwaNkulunkulu wase uyabanjwa ke inhlithiyo yakhe ibanjwa ekungabadeni. Uyabona uma ngabe utothi ngabada tinto taNkulunkulu kuba nento lefike ikubambe ikufonye kuthi saluhlala khona la ekungabadeni. Faro wabanjwa ke kuleyo nto leyo lo moya wamqindetela ukuthi akahlale ekungabadeni. Siyathe ukuthi eGibhithe beyentiwa imilingo ngemilingo elive laseGibhithe bekulive lebuthakathi kulive lekwenta tinto letinje kwangasiyo inkinga kubo kwenta letinto leti. So bajika ke phansi indvu enayijika leya ke Aaron yabanyoka laba benda magic benda buthakathi ngalamanye amagama lobusetulu. Lana siyabona ukuthi kwathathiswa emandla ebumnyama lasetulu kwenta lobuthakathi lobufanana nalopho ukuthi betame kutokulwa nokuqitha lokhu uNkulunkulu bekade akwenta. So ke Sathane mangabe kukhona lata akwenta usebenzisa amandla ebumnyama amandla emadimoni kusama kucompare natinto takaNkulunkulu. Kunento ke lengithandzako lapha ukuthi imilingo noma leto timangaliso bantu batawutenta vele Sathane uyatenta babese bathi bantu hayi ingani nalapha kuyenteka lokhu njanjanyana shothi nabo bakaNkulunkulu cha angeke sivume lokungasiwo kwaNkulunkulu sikubhabhathise kube kwaNkulunkulu. Asesike sifunde ukuthi vele Sathane uyayenta lento lapha ku 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 kuya ku 10 uthi umbhalo kufika kwalongenamthetho ngumsebenzi waSathane uyawufika anawo onke emandla netibonakaliso netimangaliso letingemanga nayo yonke inkohliso yekwedukisa laba bhubhako ngobe yedukisa laba bhubhako ngobe abazange balithanze liqiniso la Kristu labe bangasindiswa ngalo. Abazange balithande liqiniso la Kristu labe bangasindiswa ngalo. Lokhu ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi Sathane angadenda tinto leti supernatural kodwa letingenalo liqiniso lekuthi basindiswe ngalo. Angeke letinto letentiwa nguSathane tibe liqiniso lekusindisa bantu. Lapha ke siyabona ukuthi labantu baseGibhithe number 1 they were intelligent letingqondo tabo tativulekile. Number 2 they were learned men. And then kwesithathu lokuphikisa lokhu lesengushito ukuthi bebanganayo inhlakanipho yaNkulunkulu. They lacked the wisdom of God. So ke uMapostle Paul kukhona la kushoko ngapho kulezo sigatshana leso masifunda lapha encwadini yesibili yaTimotheo sahluko 3 yesibili sahluko 3 Timotheo verse 7 kuya ku 9 verse 7 kuya ku 9 uthi ke umbhalo laba sikati bafunza njalo njalo kodwa bangeke befike ekulatini liqiniso njengobe boJanesi na Jabresi bamelana na Mose nabo ke labantu bamelene neliqiniso
babantu labanengqondo leonakele netehluleki ekukholweni kodwa bangeke bafike nzawo ngoba bulima babo butawukwembuleka kubo bonke bantu njengebulima balabo bobabili. Yes, so ke kunebulinyana lobukhona kulabantu labo. Lana ke siyabona ukuthi Aaron leyakhe induku yabe seyithi gwinya tonke leti letati phonswe phansi yagwinya nje nalo lokusangwenya. Yabona induku yogwinya nalo ingwenya uyayibona umtimba wayo ukuthi ungakanani. Kwase kuyahloba ke ukuthi lana lokho akusiko nje umlingo kodwa kungemandla aNkulunkulu kukwenta kwaNkulunkulu. Kodwa nakuwo wona lokho Faro waqhubeka nekunganaki nekuqinisa ingqondo yakhe. Kunenshumayelo ke leshunyelwa ngulomunye wema-scholars lebitwa ukuthi nguSpurgeon, Charles Spurgeon. Lakhuluma khona ngemandla enduku ya-Aaron. Ngalokufishane nje kusho ukuthi emandla aNkulunkulu angethulu kwawo onke emandla lakhona emhlabeni. Noma eke ngingathi emandla aNkulunkulu agwinya onke emandla lakhona. Kungaba ngemandla eThixo ayagwinya ngemandla aNkulunkulu. Kungaba ngemandla esono ayagwinya ngemandla aNkulunkulu. Kungaba ngemandla noma ngewani ayagwinywa kulamandla aNkulunkulu. uNkulunkulu ke uyamthuma Moses kuFaro wekuthi akahambe manje ayoletha sishayo lesithide. Faro siyambona uqinisa inhlitiyo yakhe uyala kwekuthi akhulule bantu bakaNkulunkulu. Lesishayo seqala lesathunyelwa lapha eGibhithe. Faro akazange aze ayithambise inhlitiyo yakhe kodwa wayiqinisa inhlitiyo yakhe ngekuphambana naNkulunkulu nebantu bakaNkulunkulu. Kulesishayo lesi seqala uNkulunkulu beka veta sihawu sokuthi amqwayise Faro wekuthi akaphenduke ashiye phansi tonke letindvo letingenamsebenzi. Kodwa Faro akazange akushiye phansi lo. Ngalesikhathi lesi ke uNkulunkulu bekafuna ukuthi Faro amathi ukuthi ungubani, ngoba wake wabuta Faro ukuthi ungubani yena lo uNkulunkulu, ungubani lo simakathe lefanele ukuthi mina ngimlalele ngikhulule emaIsrael. Lapha uma ngabe Faro kumbe wamqonza wamathi uNkulunkulu ukuthi ungubani, wamhlonipha wabakhulula abantu bakaIsrael noma abantwana bakaIsrael. Siyabona ukuthi Faro lapha bekawube utiphephise. Kodwa na Faro waqhubeka neqinisa ingqondo yakhe wenda sono waphambana naNkulunkulu ngeqinisa ingqondo nenhlitiyo yakhe. Lapha siyasibona ke lesishayo seqala lesiqondiswe lapha sitawuguqula emanti emfula iNayili abe yingadi. Kuthi emanti emfula iNayili abe yingadi. Lesi kwaba sishayo seqala. Timfika kahle letishayo kodwa ke sikhona leseqina la khona kwasontwa noma kwabulawa ema-firstborn khona including leya Faro. Letishayo tihamba ngesethi ya 3-3-3. Lokusho ukuthi kuna 3 weqala, kuna 3 wesibili, kuna 3 wesithathu. Kulabo 3 ke beqala lababili injongo lenkulu yaNkulunkulu yayisekuthenini amnike isixwayiso Faro. Kwesibili afuna ukuthi Faro aphenduke. Lokweqina lesishayo salo 3 weqina bekungathi akazange anikwe iwarning, akazange wavele nje uNkulunkulu wadedela ukuthi akashaywe ke manje Faro. Nyalo ke siyabona nawe manje aguquka abayingadi. Lapha siyafunda ukuthi kuloko kukhona into leyayisamvelo yayichaza lokho ukuthi lamanti nayaguquka abayingadi asuke entwayini. Bethiwa ke lo mfula lona iNayili nawe uyawaqwala
wahamba wafinyelela kuletinye tindzawo ugcina sothola letinye tinto letingolisako umhlabathi wenta sengathi ubabovu vele netinhlanti tife uma ngabe kunjalo kulesikhathi leso andike lokho bekuyinto beyichazeka but ke lana lo mfula bewungakaqwali ngoba siva ukuthi Moses wema elisenzeni lwalomfula uma ngabe lo mfula utosha kodwa ke lokho noma ngabe kunjalo Faro wabona ukuthi lento le yentekako akusiyona lejwayelekile ukuthi lo mfula usuka sowulandze kungqola le kodwa lokho kwanamuhla kwenteka ungakalandzi ingqola kodwa waqhubeka Faro wayiqinisa intitho yakhe uNkulunkulu uyatisebenzisa ke kulesinye isikhathi tinto letingathi titayelekile kodwa abhaqe lapha kuto afune thina ukuthi simbone uNkulunkulu kuto tona leto tinto leto uma ngabe singafuni kumbona uNkulunkulu agcine asikhululelele uswati noma agcine uNkulunkulu asishayile lapha uNkulunkulu noma angathi sebenzisa letinto uNkulunkulu kuba netiming kube netimpawu ukuthi lokho akusesiko lokutayelekile njengalapha nje lo mfula wangakagqwali wangakayile kuyogola tinzethe ubuye naloko kodwa kwabonakala ukuthi this timing akusiyo yemvula netimpawu akusitho egqwala kwalomfula kodwa kukhona into lekhona uNkulunkulu uyatisebenzisa leto tinto ukuthi abonakalise ukuthi noma kungiko lokutayelekile kodwa akukenteki ngendlela leyitayelekile yena lapha ke sifunda ukuthi kumqobo kuqonda ukuthi uNkulunkulu uyatisebenzisa tishayo letitsite leti ngaba real or literal lokho kwakungesiwa ukuthi yisymbol lebeyenteka kodwa na kwakuyinto mbamba kwakungesiyo isymbol eguquka kwemfula kodwa lo mfula waguquka mbamba waba ingadi mbamba lo mfula lomkhulu lona weNile yinto lena leyenteka yaphatheka so ke kulento lena sithola kuqondiswa tsite lokusikhomba le encwadini yeRevelation kwekuthi kunaleto timpawu letatenteka ingelosi ithulule sitsha kushintshe emanti kwakungesiyo isymbol kodwa kwakuyinto beyenteke enyangeni nakuphi tinto letatenteka so ke kufuna simqonde uNkulunkulu ukuthi usebenza kutona leto tinto lesicabanga ukuthi thine sidedayena lesishayo ke lesasibhekiswe eGibhithe kwakune strategy okanye kwakune strategy kanye nenjongo yaNkulunkulu kulo njengoba sentshilo nje ukuthi it was a warning and it was a call for repentance lana ke injongo nestrategy wakuthi uNkulunkulu atokwenda ukuthi kubonakale ukuthi letinto lebadidulise kakhulu noma leti price ngeprice deyisetulu kakhulu letikhondwako eGibhithe athi sito sibili nalabo uNkulunkuluwana babo abasibo boNkulunkulu babo sibili lowo siyakubona ngesikhathi uNkulunkulu atawujezisa ngokuthi lamanti aguquke abe ingadi kwathi uNkulunkulu befuna ukuthi Faro ambona ukuthi lo uNkulunkulu ungubani njengoba wabuta lapha ku chapter 5 verse 2 ku Exodus ukuthi who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go uthi ungubani uNkulunkulu ngekwenta lokho he was being strategic and purposeful ukuthi atomembulela uNkulunkulu ukuthi ye Faro mina ngingethulu kwaletinto lotatiko naloti konta ngingethulu kwalabo uNkulunkulu benu balapha eGibhithe so lo mfula ke waphenduka waba ingadi lokho kwaba sishayo sekuqala kwekuthi bonke labo uNkulunkuluwana labakhontwako bayamkhothama lo uNkulunkulu lodale imifula wadala emadamu wadala tonke tinto excuse me lo mfula lona iNile bewumfula bewukhontwa bawushipa abantu baseGibhithe ngetimanga tawo lewo ukade utenta kodwa uNkulunkulu weda watotshengisa ukuthi lo mfula yena unemandla la ngethulu kwalo mfula ngalamafishane lo mfula udalwe uNkulunkulu usidalwa saNkulunkulu nalabo uNkulunkulu labakhona kule mifula abasilutho as compared to the God that we worship
So ke lokhu kuyasitshengisa into leti siqhumaqhumanisa netinto leti thitha ukuthi uNkulunkulu kuloyo ukuthi lokhu kwakungema miracles kodwa kwakutishayo. These plagues were just strokes or were just blow to the gods of Egypt. Le uNkulunkulu masekashaya ngisho nabonkulunkulu base Egypt bede emandla ekuphindisela kuNkulunkulu uma ngabe uNkulunkulu sekaqale kushaya. Asade ukuthi uNkulunkulu wethu uyabashaya bonkulunkulwana labanye balabanye labangasibo bakhe lo uNkulunkulu lesimkhondayo. Uyakushaya uyakutroubles. Lapha kula mfula iNile kwakunalo uNkulunkulu wabo kwathiwa uKhuman. Is it Kuman? KHNUM. Kunam. Lo uNkulunkulu lona ke wathatha ukuthi uyiguide yalo mfula iNile. Lo Kunam wawuthatha ukuthi uyiguide. uNkulunkulu wafaka liswathi kuKunam. And lokhu kwatshengisa ukuthi ude emandla noma bethiwa unemandla to guide and to protect the territory. uNkulunkulu wafika wafaka liswathi watshengisa ukuthi yekhuna ungaphansi kwami. Kwakunalomunye uNkulunkuluwana beka bethu ukuthi happy, HAPI, happy. Lo uNkulunkuluwana loyo esifunda ukuthi bekuNkulunkulu lo umoya lo thite wale river Nile ngoba siyeva ukuthi river Nile behla khukhumu ahlabe njani anathi mangatakhe bekunalo happy. uNkulunkulu wafaka liswathi kukhona happy kwakuthi sengikhona ukubayekela babusa benetindo betetimangaliso. Ukhona nanamuhla lo ukuthi babe khona labo bonkulunkuluwana labo labenta leto timangaliso kubonakala kodwa uNkulunkulu ubayekele ngemabobo. Siyena isikhathi sokuthi uNkulunkulu afake liswathi beka khona lo mnye uNkulunkulu lebekuthiwa ke lona the great god Osiris. Osiris Osiris. uNkulunkulu wafaka liswathi ku-Osiris. Lo Osiris lona ke kwakuthiwa le river Nile was his bloodstream. Ingadi ngathini ibloodstream yakhe elagijima khona tingadi takhe wafaka liswathi uNkulunkulu uya Osiris kwekuthi wehluleka naye Osiris kwekuthi akumise lo kwaguquka kwaba ingadi. Lokhu ke kwatshengisa ukuthi lengadi bebathi ungiyo uNkulunkulu wamengedela wamnika lenye ingadi ngetulu kwale wabonakala ukuthi uyehluleka Osiris. Now labo uNkulunkuluwana laba lebe bakhondwa kwaze kwaba leliqulo lelavela elitawukusho lokho likhombisa ukuthi kukhona vele izinto letenteka ukuthi umfula iNile wakwaguquka kwaba ingadi abantu bangakhona kunatha wanganathwa ngumuntu kwabanjani kwakhomba ukuthi there is a master over lama masters laba wakhondako bantu. Sengiya emaphethelweni laba ke baseGibhithe laba benta imilingo imimangaliso yabo bakopa lapha baqabanga ukuthi batawukwenda njengoba sekwente uNkulunkulu ngoba kuluyinkinga kuhlopa bahamba bayogubha laphana kwaphuma imanti lahlobile uNkulunkulu wabayekela nje kwaphuma imanti lahlobile bathi benta umlingo aguquka wona lawo manti abayingadi baphinda bagubha bathi benta kwaguquka kwabayingadi. Inkinga ke lena ukuthi labo uNkulunkuluwana laba bebangakhona ukuletha isolution lobuthakathi babo bebungakhona ukuletha isolution lebeyidingekile kulendzawo nakulesikhathi lesi. Uyabona ke ikona into leshiwo nama Bible scholars ukuthi lokhu kungenteka ukuthi kwakuyi ngematrix nyana magic noma kwakubuthakathi basathana sebenzisa lama magicians ukuthi ende lokho asebenza tandla tebathakathi. So lokuvumelekako kumbe egcineni ukuthi vele kwakusanda sabo laba sisetshenziswa ngisathane kusebenza ngebuthakathi ngoba Satan uyathi sebenzisa tandla tebantu uhlanganisa emakhambi kwenta buthakathi nanamuhla lokho kuyendeka kodwa nake la uNkulunkulu wafike wahloba waphumela baleni ukuthi uNkulunkulu over bo Osiris over
khunam ovabona kuza kwaphi uNkulunkulu ongetulu kwabo bonke laba ke labahlola imihlolo labenda letinto leti baseGibhithe instead kokuthi baguqule lemfula ihlobe igezeke ibe cleansed bona bayenda yaba netingadi kakhulu kunaqala uma ngabe benda lemilingo yabo lebe bayenda lokho kuyasitshengisa ukuthi Satan kude into lekayendako ibe constructive. Satan is always destructive. Uma ngabe fika kumuntu ufikela kumdestroyer afika umuntu asebenza uyathi uke wakhuluma umshungayeli make Dlamini hello chip what uyathi umuntu akhushulwe emsebentini anikwe isikhundla atanikwe isikhundla akhushulwe ngoNkulunkulu agije bathi uyaqinisa isikhundla Satan ke yonke lo mahlana yakhe kuphela kwenyanga ufuna ubhadala ngoba uzoyesaba senetinto leti mesabisako so ke Satan uyatenda into leti supernatural destructive etimpilweni tebantu athi umuntu athola into ngemusa Satan atomtshela ukuthi akatiqinise so ke iprogram ya Satan is not to alleviate inhlupheko noma inhlungu tebantu kodwa kungeta kusima ethi kwabo athi umuntu agulelwa Satan amfuna more money abe atophinde amqindetele kakhulu so kuphela uNkulunkulu wethu lo nguJehova lokwathi kukhulula abantu lekathi uma ngabe ivotana yemuntu inikhulula nyoba ngabakhululekile impela uyaphela lokhulula abantu labeta kuye bakhala namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi ungeka kuNkulunkulu utabu ukukhulula uNkulunkulu akukhulule ube ngokhululekile impela uyathi noma uhamba kulomhlaba ufika isikhathi sakho saqina phefumula kweqina uyophefumula kweqina uye ekhaya laphakade la uyophumula khona ungayi ekufeni kwaphakade sitha uqhubeka ke bazalwane sibuke emalangeni lalandzelako kodwa nje ngifuna kusho ukuthi bokhunam bo happy bo Orisis balide as compared to our God namhlanje bangabonakala ngathi baba victorious but our God is always above it all. Let us pray. Ngosi uNkulunkulu sesibongile kuthipha lethuba Nkosi lekuhlola emibhalweni busisa Nkosi ungcwelise wahlukanise ngelive nangamoya wakho lengcwele kuthi konke babe kwentekelela udumo nebukhosi bakho kulomzuzu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, we pray. Amen and amen. Please bazalwane, let's do this. Let's pass the message to our brothers and sisters out there. Nkulunkulu takubusisela bona lokho fanele ukuthi nawe soyendlulise imessage lemangalisayo wayendlulisela labanye bazalwane. Nkulunkulu asibusiseke sisenda